Bafika emthonjeni angalokho oshogo umfazi bafika emthonjeni abantwana benkosi egameni lonyazi lezulu amen. Amen. Siyabonga bantwana benkosi ukuguqa nje ukuthola leli thuba uqe phakathi komkhandlo ongcwele wasezulwini emthonjeni ongabanga ukuhlakanipha kwethu ngoba kunabantu bekade sinabo izolo namhlanje ukukhulunywa olunye ulimi abanye sekufikile imiyalezo abakaze ekhaya ukuthi insizwa kabantu noma intombi kabantu ayisekho emhlabeni kodwa salithola leli thuba njengoba sila msebenziseke ukuba khona la kungabi khona nje ubusuku vakashile amen ngoba kunesikhathi esawufika sifikela umuntu ngamunye ongeke wena usakhuluma kube sekukhuluma bona laba bekhuluma ngawe uzibuzeke ukuthi bayothini phezukwakho uzibuze ukuthi njengoba ungabahambela abantu noma ememeza umshumayeli bayoba khona yini kuwe ngoba ungakwenza konke kwenza bonke ubuqili basemhlabeni ube nabo unconywe ube phezulu kodwa khona isikhathi esifikayo kumuntu nomuntu sizofika noma kubani la ethembeni sizothi mase kufika sikufica kuphi
kunomthandazo kwezinye inkonzo uthi ngiyazi ngizofa kodwa ngazi ngizofa nini ngizofela kuphi. Kufanele uzibuze-ke kanjalo ukuthi njengoba lo mfowethu eqeda ukukhuluma uzindela ukhuluma ngokuthi umhlaka bani namhlanje, zibuza ukuthi wena leso sikhathi akhuluma ngaso sikaJulayi siyokufica yini, ngoba ngolunye usuku inkosi mayikhuluma inkosi yasePhakameni ilanga lama-Afrika lithi khona kade sinabo ngoJulayi odlule kodwa abayekho kulo Julayi, wena uzoba khona yini? Ngoba lesi sikhathi esiphila kuso isikhathi esinzima. Kuyashaya isikhathi sokuthandaza, uthola uthandaza ukhuluma indaba. Shaya isikhathi sokuthandaza udlala iredo. Shaya isikhathi sokuthandaza usibuke isikhathi uthi sishayile kodwa ungathandazi. Kodwa khona isikhathi esofika. Ngolunye usuku wafisa amaNazaretha ukuthi abe khona ukuthandazela. Ngoba usazokusindwa ingubo yokulala. Ufuna ukuthatha ube komnyango. Ufuna ukuthamela ilanga liphinde likushisa ubuyise endlini, uzobe usuwedwa ngaleso sikhathi sobe singekho. Isikhathi esofika nomba siyokufica wena unjani njengoba uyiNazaretha kwabatshaza wena komakhelwane ngenhliziyo nayo elikhulu yini inkinga? maNazaretha asiqondeni, amen. Awuyeke lenhliziyo nayo ngoba khona isikhathi esofika mawusuhambile emhlabeni bese kukhethisa lo shembe esikhuluma ngayo esimbabazayo unyazi lezulu azibeke inhliziyo zibe ziningi ufika athi khethe yakho uyokhetha yiphi njengoba yakhe igayibozi kwanikela wanganikela wathi kuzodliwa imali kwahanjwa waye ekuseni wathi ngizobabona sebebuya. Wafika kuqala kodwa ethempelini kodwa ufikele indaba. Hayi besho kumina. Angikwazi. Kodwa khona isikhathi esifika azizoba bazi ukuthi ushembe wenze liyayingenela nje. Suka kodwa la uhleli khona. Sumpela suwe. Uyazazi uhleli. Wabonakala uzwana nalo namhlanje awusazwana naye. Suzwana nalo. Yini inkinga yakho? Wena wedwa nje. Hayi bangifuni nje. Yini ungafunwa? Wangafuna nomakhelwane. Wena nje. Wakhutuleka igama lika Shembe phansi ngenxa yakho yini inkinga? Wathi umshumani ndando lobusuku wathi unyazo lami ngoba mele utholwe wethu unyazi. Abanye bashaya indicate bajike angayenzi into efuna ukushemba. maNazaretha leli sabatha afuna ukuzazi khona umuntu ongasumbuza ukuthi wangena nini emanzini akutshela. Athi ngangena ngelanga lokuthi namhlanje 2021 wake wasibiza yini kwakho safika sama Nazaretha safike sathi vuka nathi sokhanyisa wayi Nazaretha lisindisiwe wena yini inkinga yakho? Wetha phezulu ngoba khona isikhathi esofika le ngubo osonka ngayo khona isikhathi esofika sekufunakala ioriginal yayo ususethuneni uzoyithola kanjani ngoba izokuphika ngoba ioriginal iyaphika icopy lesifakele kodwa ioriginal iphansi ethuneni. Waqoka amahiya amahle waswenka wafaka amabhluku amabhesha amahle wanconywa iphi original uzoyithola ephansi kwethu ngoba sikhuluma ngecopy lesifakile. Ikuphi inkinga kuwe? Wafika 23 wona wafika 14 wona yini inkinga yakho? Wale mshungu uhamba naye ikuphi inkinga? Khona isikhathi asifikayo abuza umshumayeli athi kodwa usegeziwe ngoba ngeke ingene inkonzo engageziwe. Senimgezile yini? Mhlawumbe lo mshumayeli omphiwe. Kodwa bakini ngoba bayazi ukuthi nomshumayeli bofika la ekhaya bafikathi umshumayeli la ekhaya kuthiwa nanga lobo kodwa ungamphiwe. Mhlawumbe nomkhokheli kunjalo asazi inkinga yakhe kuphi
Washaya ikhali zokuthandaza wangathandaza. Wokuthandaza ucela inhliziyo uthi inhliziyo yami ngicela uNkulunkulu angisiza ishintshe le nhliziyo mina. Ngoba inhliziyo yakhe igayibozi. Wagcina nini ebuhleni? Ngagcina ingakaqali iCovid. Edokodweni kuhleli inyoka iyona egadile. uNazaretha kanjani mawubuza umuntu ukuthi hayi thina amaNazaretha ngeke usithini. Yabona nje mawukhuluma ngoShayemi ayikhohle ngivele ngifudumala ngathi ngavele ngilwe. Sike sathi sikhuluma lapho phozini izolo noSigqemeze kuseni. Mase ndlulile uhlelo kade bengibuza ayifaka indaba yonyazi angena bengalindele. Angena bengalindele uthi uSigqemeze kumina ilolu uthando mhlawumbe khona abazwini. Ayi ngathi ngivele ngabuyisela imoto eceleni hayi amaNazaretha la sihamba khona siqhenye nje khona. Amen. Hayi musu ukuthi lenkonzo njengoba ikhona uthi angingona ukube khona ubani ayizizwe kahle wena wangazibala wabaloba. Yini ufuna ngoba lenkonzo ize kuwe ave kumnandi ngoba sazi umuntu ethempeleni uzindela ngimazi nje ngoba umazele emlazi kodwa abanye angibazi. Ngeke usho ukuthi bengisho kuwe. Mawuphuma nje inkonzo emotweni ngejubane sengiyahamba. Ngoba njengoba silapha ekhaya mina amaNazaretha ngiletha uthando la ekhaya. Amen. Kodwa lolu thando lethu alisigijimisa lesisebuhleni musu ukufuna ukuzwa into enzeke ebuhleni uyizwe ekhaya. Waba nezikwelede zomashonisa waba nayo yonke into yomashonisa wathenga amafoni antshontshiwe kodwa wahluleka ukuthi wena uboleka imali uhambe eshebe. Inkinga yakhe kuphi? Le foni oyiphethe ifoni ebintshontshwa abafana waboleka imali 2200 wayithenga wathi uyayithanda. Yini ngezinto zokwebiwa? Ukholo uyikholo waphatha izinto zokwebiwa. Nazaretha njani lelo? amaNazaretha usuthatha ngisho ifoto awusalimemezeli ushembe wami usuthi lo shembe awumthandi uyalithatha uyalifaka. Yini inkinga ngoba kulona lakho yini ungasho kunanti ifoto angaveli bese uyalifaka ntshontshelana. Waphatha isihlabelele ngasona esakho owakaZondo uphethe isihlabelele sakaJiyani. Ikuphi inkinga? Waphatha iBhayibheli kaMkhizo wakamhlongo olubumemezela ngane. Ikuphi inkinga yakho? Hayi maNazaretha. Hayi maNazaretha. Hayi lalela ngitshele mfowethu. Kuyahanjwa. Hayibo. Abantu abanake kuhanjwa impela nje. Umthwalo sobhuku kuyahanjwa impela kuyahanjwa. Ngiyakutshela impela. Ungibuza ngonyaka ozawube lo seqaleni wakho uyaba sekhona yini? Uzoyibona lento ngisho. Hayi bo konke impela. Abantu bese kunya ngokufa bahlahlameza ngathi ukushiwe isitimela. Izinto lezi maNazaretha kufanele sikhulume ngazo. Hayi lo mbhobho. Uyabona ke ukunika inkongo lo inkinga lo mbhobho ngoba kuzindela uhluphanga. Tixawe mkholo lekhulu lumoya umoya wami Tixa owe mkholo lekhulu umoya wami ngakhe phakathi wezizwe ezizulumo
yaphuma yayegibisila kwakume iphuma ake ngihlehleke manje ngize uyabona unyazi njengoba lapha Leo sikhola sona sishone phansi sikholwe yini amen ngithe mina ngixoxa nje nabanye abafowethu ngathi hayi siyabonga ekade besimele ecaleni ikhulu ake sibuyele ecaleni manje bese kuqhamuka thina njengesonto ngoba abantu ababangwa yithi bese sishone court sithi lo sesihlalweni ulandelwa yithi bophani thina ngithe mina umuntu methu ufuna ukuze ehleli owayephumelele ehleli akalale phela kuqala ukuze aphuphe kahle umuntu angaphuphi nje emini avela athi siyangena kusasa ehleli ayikhohlwa ha futhi bakhona ibatshele nibaxoxele ngoba nenhlanhla oxoxa nabo nibaxoxele lapha namhlanje uyabona lokho hayibo siphezulu nje lapha sibukuza phansi sithi awusukhona hayi ngiyakutshela akudlali impela ngitshela thina siyona lenkolo lo ukuthi uJesu washawa ihlathwa lethe sithi hayi ngeke la uyezwa kahle uyezwa bedani saficana la Manazaretha inkolo le obona ubushembu uqhwepheshe wathatha ubhoko ngapha emadodeni walibeka kwesinye isandla ngoba uyawazi ashesha kakhulu masifika lapha eGibisila ngangiqala ke mina imoto egijima nje isabe ngokuqala nje lokho ngithi driver bathembana angiyijwayele imoto nangu Thusi yaduma imoto ebuhleni ngathi uThusi ikhanda la Thusi ubaba usephumile siphikelele siphuma nalo unyazi lelo sikhuluma ngalo namhlanje qala ukuphuma thathwe indaba sasibuye gospel zaphuma zoshona phansi kwaphuma umkhumbi ohamba waloku exoxela uThusi lekusho khona ngithi hey yaphuma sasihamba ngenyatha ngikhohle hey yaphuma yathi yophuma iphikelele lapha ngasesihlahleni esikhulu ngayizitsheka ngabambelela phezulu ngathi hayi lo driver sashona phansi sathi ngathi ngeke sifike la siyakhona sathithwa Manazaretha uma ungabe uhambe noShemba angadabukela abanye omama baba oyaphi umkhamba thini bengaphosisi besele indlela agijima ngayo uThusi wathi uThusi ayingenani la okukhona base begibela ngihleli kwenye imoto ngathi labo mama sabekwa hayi phela le yasezulwini isuke ingasahambi kwabuza udriver othi ngokwathiwa yini ugijimisa ubaba wathi hey uthi anazi lapha niya operator lapha yana uthi kunezikhathi isandla sike sithi kuphela uthi akusakhulumi uthi ngithi ngiyapressa siphinde sithi leso sandla uthi ngithi siphinde sithi lezezene vele ixaza amafutha xa ngelinye nguyibona iconvoy ihamba kahle hayi Manazaretha inkulu indaba lapha amen bagibela labo mama semasifika nje la uyabona mawudlule eHammersdale leli garage laphezulu ngababona behla bonke qiqi bangena etoilet bathi hayibo lo driver unjani lo driver ithi soko nje imoto ibamba 1618 sidlule kuma kilometer sifone sithi mba speedometer kodwa ngokuthi kunoshembe phakathi zonke lezo imoto uyayibamba ithule zithi amen masifika la eGibisila angena ubaba ukukhuza ingcwele kuhalalisa
efikile umthatho indaba lo afike la ekhaya hayi umsana uManazaretha lalela ngisisi ungabi nomngane ngoba iyona lento edala inkinga kodwa busuvula amehlo namadlebe ngoba ushembe unesifo sakhe ungashumayela wenza yonke into kanti egcineni vele usuku uzohlubuka ingakho kufanele ukuthandaze ukuthi shembe ngikhumbule ngoba kunzima ukuhamba kuleli indaba yalelo hambo nala ekhaya safika eGibisila kwahalaliswa kwakuhle sama hayi kusuka ngomhla ka3 2011 sikhona akaze sithathele baba vele abanye bakhuzuma bathi laba abafana bakhuluma balungile sihle sime lapha bese abanye kufuneka bakhishwe esontweni bese sithi kuyingozi kabi ukuyisa isihlahla ungazazi ukuthi impande zazo sihamba kanti uzowisa isihlahla kanti impande zaso sihlahla zihamba phansi kwendle yakho loyigada lo ngozi iwe bu kodwa uyisa lesihlahla kuqephuko nendle masifika lapha eGibisila kwenziwa zonke izinto ezenziwayo abese sukumthatha wendaba angene endlini bese vele uyakhala lo mama athi hayi ushilo ngathi akuyena lo sangena endlini samjika isilwane sathi bizani le mama ezela wayesathi khuluma mama inkinga kupho uthi engakhulumi wayesathi wasengiyakhumbula kanti lo mama efika enkosini uThixo lenkosazane wafika wabika wacela ingane yomntwana la selithi uThixo la ngane musuyizela ungayiqambi igama izoqalwa yimi la seliyadlula uThixo mase lidlulile uThixo ladlula lengane lingayiqambile uthi mayeza lapha enkosini uzocela igama umbone ngene endlini ushamba uthi hayi kushuthi akuyena wayesejika umthatho wendaba esezwile wayesethi kambe sakhohlwa ukuqamba igama sakhuluma kulo mama kodwa wayicela uThingweni hayi Manazaretha basophana wayesenikeza isifusiso wayinikeza igama kodwa ingane wayicela uThingweni kodwa igama walithola uNyazi sukhohliwe ake sikhulumele phansi mawusuhamba la enyangeni usukuthi ushembe ukuphi sesiyahleka phela sikhulumela phansi Iveli ziyikhanya inyanga ithi lapha ngisho abantu bangashembe ishowe sikushowe ithe insizwa sibani iNazaretha iyabona izinto zihambe kahle ihambe yakwinsizwa lapha ngase village kuthiwa lapha mayifika lensizwa lapha bese ifika lensizwa ithi hayi ngizokwenza something asishone phansi esidulini kwaqhamuka isidaba lapha sihambe sididizela sekumnyama sibambelela ngezidindi isidaba lapha imile le ndoda inqunu iya lapha la ngisho khona sikhulumela phansi phela Nazaretha sami isidaba lapha sabambelela ngezidindi sathi ukuba abantu bayazi ukuthi ushembe khona ngaba badlala abanye abantu kanti ikhuluma Nazaretha yaqoka ibhluku lendoda ayibangisazawula ayibangisacatshwa ushembe wangena esidakweni wena Nazaretha usulapha yawu baketha uyazi nje awu sami isidakwa satha abantu badlala abanye abantu ushembe khona unyazi yezwa lensizwa awu baketha hayi bafowethu kulungile phela mhlawumbe kuyenzeka uyabona mhlawumbe khona esuke nawe uyabona isiqakile kodwa lingathukwa phela igama likaShembe ngawe izinto mawuzenza phela
asenze kahle ngisho ukhuluma into ephuma la akubona ngathi iphuma ekholweni kuphuma into manje hayi iyahadlazela nje yababa uyiNazaretha umakhelwane ohleli nabo sithombe sonyazi simi kanjani sengizokwehlela ngezansi yini edala ukuthi ningaye ebuhleni leli Nazaretha lingaye ebuhleni elinjani uphuza kumuphi umthombo wena akusiwena yena lo ovela ubuke indaba lapha uthi awushembe sasavelela sesohola ungwebeza ngeke asohola ungwebeza nje hayi ngeke dlalwa ngathi manje umuntu ade egijime eshiwa abafazi babelungu lapha ku Comrade Marathon kuthiwa akazophatha thina eshiwa abafazi babelungu abuya afuna ukuma phambi kwethu kuba umthakatho wendaba ngolonye usuku sashona phansi sibalo yakhumbula awu lezi zinto zimnandi ngoba sivele sikhuluma ngezinto enani ingekho sikhona nje kwafika babika hayi baba lapha esivivaneni sibani samatshe babika awushembe iMasithi sithi siyakho umgwaqo siphakamisa amatshe ikuvele kuvuka inyonga ungekho esivivaneni esidala babayeka bonke oshembe kodwa bezehleli kwafika ngisho imeya sendoda saphuma kwakuntamba amanyana selishonile saphuma nayo umthakatho wendaba ufika kwenziwa konke kwakhona wawungekho ufica wena isivivana sesilasa sikhona thina sathola kabili sibara manje sama kwasidala umthatho wendaba phela manje ngisenkingeni ngoba wayekhona kodwa ngikhuluma ngalelo thando maNazaretha ukuthi ngangikho akumnandi ukukhuluma indaba wawukhona ungayizwa ngoba ngiyazi phela khona abahamba ngeyitimela bake bayithathe bayitshekise bayimenze ngenye indlela kodwa ubona awunkunzana ufuna uyabona aromathe ukuze uyabona kodwa usuke khuluma ngonyasi zashona phansi kwathiwa isibopho ngathatha noma isiwe kwathiwa itshekanda kwathiwa yisho ingoma ngangikhona ungekho ngiyakuhlebela kwasethiwa bongani Jehova wayesesifola sashona phansi ngangambona ehamba kwanhliziyo kwavuleka umjiva wamemeza umama phesheya wathi esabe emnyameni ushebo njani lokubonakala emnyameni wathi sanemkhosi awu maNazaretha uNkulunkulu abuze isizwe lakhe amen hayi Uljelande alabulali Gwama abamkhonzayo Uljelande
benkosi yethu uNyazi lwezulu. Amen. Ngelinye ilanga kwajapha insizwa eyayintshontshe bayijahe imini ilanga libaleka kwathiwa vimba washo ukuthi ke umuntu umezwa ntshontshe usuke vele nenhloso futhi uyazi ukuthi fanele enzeni nini nemjahe vele bengalindele ukugijima yena vele benenhloso bathi bala hayi bahluleka phela amandla kana sephelwa amandla ngejuba wasengena emzini umuntu onekuyingubo zokulala ingubo zokulala ke ziyehla kulayini zishone phansi wasethi khose emva kalayini bathi laba abantu abezayo zindela bawufike nabaphelwa amandla eduze kwalomuzi le ndoda ecashe emva kweingubo base bephumula laba bantu baphetha amandla maliphinto yakho athi lo kube ngingamthola hayi bana bengizolibeka nje lapha nje siphungweni intshe awe athi loshile nje mosomenzani ukuthi ube ngeke ngamthola kodwa bezobona kahle yasicosha lintshele insizwa yathi hayi bengizovele ngithi yasishaya inguba kwazokala kukhala indoda emva kwenguba shu besibheke isigebengu washayeka ingubo kanti khona wena asiqondile thina besijaha isigebengu sashaya ingubo kanti wasekuthinteka wena sebegijimela abafethu akukhulunywa nawe bekushaya ingubo wena umekabo abemva kwengubo kanti ngilinganiswa ngengubo akushawa wena kushawa ingubo sekadlile umfojiyane cha ubethi nje ube ngeke ngamthola benzovele ngithi washaya ingubo anikhona wena wathinteka bantwana benkosi sihamba noNkulunkulu ophilayo uNyazi lwezulu. Amen. Kodwa bekushawa ingubo bafowethu unciseni ukuthi umeka mina wacasha emva kwengubo. Ithi insizwa angiqale la kumama ngo2011 uNkulunkulu efika kuleli zwe. Silapho workshop sijabela uJehova efikile nangu lo mama uthungile nje hawu mani yaphila athi abafana bami liyaphila mayisethi lo mama samba noNcube umshuba loNcube umbuza le ndaba esayikhumbula uthi lo mama wabe ngijabula abafana bami ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ufikile emhlabeni sithi hawu mama kujabula thina uthi uyazi ukuthi uthingo uNyazi ngesikhathi lihlale lihlalwe leli gama loNyazi nalitshele uthinge sibonakalisweni kanjani ma uthi ngesikhathi uNkulunkulu eshintsha umzimba ngomsombuluko womthathu 28 ngakhala kakhulu kwazi ukusilile egcekeni la kwami ngoba ngathi umsebenzi engizelo uthingo waphuma umakhelwane bathi yini kwenze njani ngamasibani bani uthi ngangikhalisa ukuthi siyambili uThixo bengisiza uthi kwathi ngolosithathu yayisifika inkosi yomuthi uJolo ngosazana lisalele lapha umzimba wawo ugcina belungu yayisiza yathi ukhalelani mntanami uthi inkosi engalushiyile emzini wasebuhleni uthi hayi mntanami ngikhona emzini wasebuhleni hamba ebuhleni ngesonto iyeza inkosi uNyazi lwezulu. Amen. Ungabedla ufuna ukuthini manje kuthina yena ubanje futhi lo yana awukuthola umuntu ngingaposta Diane Zindela ngathi ungaza sume senjimbuze egulayo uzofuna ukuphatha thina kanjani nje uzoqala kanjani ngoba phela mangabe uthi wenza imisebenzi babe ngathatha babiza amamida bayobekela yonke into bayiveze ukuthi sibone ukuthi wenza ukuthi akenzeni ukuthi akana lutho usomkhonza kanjani sebefuna iwephuka ebikosi bapha baphakathi sebefuna iwephuka bafuna uwephuka ubukhosi bapha baphakathi uthi lo mama yayisithi lenkosi uyithimo lenkosazane yathi mntanami yezile uyezinkosi ngesonto hamba ebuhleni uthi kodwa into ekuthe kwangenzeka wangafika ushembe emhlabeni bebencabo baba bonke uthi ngeke baba mkhulu ngamcela uthi mntanami indle emnyama ikwazi uphatha uNkulunkulu yehlulekile
uthi sangahamba ngakubabilanga wanqaba uthi ngakuba inyanga yezulu wanqaba uthi engimanqobe ngalo ngithe bo baba bonanga bonke ngiyanizwa bo baba njengabe sabuya ushembe kuleli kodwa bonile bonke ngiyacela baba kuyakhalwa emhlabeni wasesizwa lelo gama uthi abonile bonke yayisifika inkosi unyazo lwezulu kale sefrayedi songcaba umama kamtshali bombo umama lapha ukhetha inkosi wekhona umfowethu uJiyane ekhetha inkosi ethi egula seyothandaza wathi bantu bami sengiyikhetha inkosi yasekuphakameni ngiyacela banginikeze isidwaba banginikeze zonke into ezifakwa kwaChembe ngiyacela kodwa wayesethi kodwa uNkulunkulu bevuma ngihamba athi hayi ma kushiwo kanjani wakhuze bona bafethu wathi wathama shilo ukukhuluma hayi kanti esefuna ukuhamba wasehamba emhlabeni uma ehambile emhlabeni lo mama siyafika ngesabathe emlindelweni yami indaba eboxini nje sakhuluma ngebhokisi ukuthi ibhokisi alumngcwabo umuntu ibhokisi livikela umzimba womuntu afike kwaZungu ephephile kodwa ngesonto utshalwe njalo ukuzamile yami indaba yebhokisi yathula yathi du kuthe ngesonto base wasekuza ubhuti umzizi walizungu hey umndeni lapho yasichitha uthi umama uzahamba ngebhokisi awu bhuti sesikhuluma ngakho ukuthi izolo ebusuku wathi umndeni usho njalo uthi awuzohamba ngebhokisi ake sokuphela umndeni sathi nyazo lwezulu kodwa Nkosi awu kodwa Nkosi kulungile phela saqala inkonzo etendeni yasho inkonzo yaphuma sahamba saya endlini kwabheka beza masifika bheka beza esengena phansi lithembe liqala nje ibhokisi liyangena lathi angingeni mina phansi labanjwa lathi liyakebisa ufuna ukuvuleka ibho lifuna ukuchitha umhambi laphendulwa malishona phansi lutha lenza alisafuna ukushona nama nje laphezulu sikhonza uNkulunkulu unyazo lwezulu sithe kusena ukodwa Shembe ungavuma ukuthi sikhuluma ngebhokisi izolo kanti uthi ayibafana leLexander zomsebenzi wami egcineni mina labantu kodwa usabe kusathe lathi liyabanje lo mama benomfundisi ukwakhonza einkonzweni lezi kathi kuba ngazindela ukuthi Nazareth engahlabi liyasidida siyaba nokudideka kancane kodwa ngesizulu kuphela anakusho lutho phela mhlambe okay wasuka umfundisi lapha ungizwile ngangithunya uhlelo wezwa ukuthi uZungu lothu uhlelo uthi gwabili kwenzakala ndapha wasekhithi umtshali yakubaba wakhe mtshali hamba mtshali baba wakho phela baba umncane uthi angiyeke ibhokisi phansi sele njani wahamba kubaba umoba wakho wathi ubaba hayi mina ngavuma umfana mkhipheni ibhokisi amen hey la ilele ibhokisi twanyabukeka lo twanyabukeka phela lihle ibhokisi liyabukeka enzima kodwa yabo uthi hey ngabe imali lekhishwe lapha hayela ukulala kulona izindela abantu uma leli bhokisi sayithola abantu lethiwa lutho wathi ubaba mkhipheni uma liqala likhishwa ngaphandle wathi wasanda oza la ozabona lelo khona ngamandla nalento likhishwa manje ozabona kushawa lento wasuka umfundisi ngejuba wathi gwabili kwenziwani lapha ngathi baba liyabili yabo aluvuma ungena phansi wathi indaba nganethu umgodi lesikhatsini sokuba nethu umgodi sayigoli thina baba asihlale friends yami wathi hayi manje uzongcwatha nje sathi uzongena njalo wathi kulungile Zungu ngoba nisho njalo kulungile ngwabani mina ngedwa sengihamba liba ngathi uhambe nenkosi umfundisi saliphihlise ezonyaza wathi phihli samfaka phansi wahamba njengezwi esikhale ngale kuseni sikhala kubani kunyazo ungwebedle ngeke bafowethu ngeke sina sinengane sinikezwe unyazo hayi ungwebedle lento uthi uzokucima kanjani kuthina lento uyayiphele kanjani lento kuthina ithi insizwe kamavuso lapha eGoli iphoyisa sijoyina nazo kakhulu nje abantu efesa sihlala nazo uyazazi ubombo lezi insizwa noTusana ithi lensizwa Zungu unyaza abaleke uNkulunkulu lo yaya uthi mina kuthe ngo2015 ngomhla ka9 kuApril 2015 kwakhulu unkosikazi wami
Uma ebuya koTete wasegula ngithenje ngomlandeli ngomhlaka ngesabatha sesibuya naye ngomhlaka 12 uma ngimbuyisa ngamuzwa lapha emotweni ethi uyashiselwa ngivula amawindi ngawehlisa amawindi uthi ngamuzwa ejuluka uthi ngayimbiza eceleni imoto uthi ngibole eceleni nje wasephalaza igazi semthayi uthi lapho igazi mawala ngamthatha ngamisa ezibhedlela eTapothemba ngamfaka khona wathuna konke amapayipi ezanywa sebefuna Wephu Tuka Obukosi Apa Semefuna Afunu Wephu Wepuka Obukosi Bakubapa ngizwa lo mfana lo kaMthetho usangane ekhanda uthi ikadi kufanele ngoba lona edusa ibandla ukanti umthandazo wesabatha wabavikela ngamakhosana amanje wayokusebenza nini kuleli bandla wabavikela ngamakhosana amanje wachitha ikebo labateba walento efayenzeke kuphi ezulwini hayi la onakele wafaka kube njani uthi lensizwa ngasengumthanda ngeTapothemba wafika lapha udokotela bakhona bathi lo nkosikazi wakho inkinga lesibe simphethe mfowethu zama ulungisa umngcwabo wakhe ngekasinde lo muntu inkinga igazi liphumela ngene emaphashini amanzi agcwele amaphaphu igazi asakwazi ukumpompa kahle asikuyuphi ithemba uthi ngafonela emzini wasebuhleni nakhona uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu ngathi mfowethu ngibekene enkosini umkami unje sibhedlela eTapothemba uthi ayisithi lensizwa lithe izwi inkosi kubusisa uthi angithembanga ngaceleni ukuthi ngibike enkosini uthi ayisithi inkosi yonyazi lwezulu ngizwile ngalo makoti ngekafe amen hayi bafowethu ngeke hayi lutho usithinte kabi ungwebedla wasithinta lisasangana ngonyaka wazivusela intando mhla yango3 April 2011 ivukile manje ngiyacabanga nona behleli bake bathule bacabanga bebodwa kodwa babodwa bakufuna abantu ungaqala kuphi labantu buka babithumba bakwenza zona bakwenze wakwenza ayisiyamenza bo la itombe usebufaka umbhaqa khonzwe yithi ngeke akabonanga ukubeba ufuna uholo ubani abade beholo ubani uyambona umholo wethu Akamboni safika lapha uyazindela mhla uyothenga inkathulo lapha uJehova abhitha lapha eGoli wafika wakhomba athi abe 18,001 18,000 ngathi abe yathi ngithengele ingaki kwathi wankosi yamakhosi besilungise imbili yathi phela mina bengifuna 4 nje usayibona imali ayisekho le mali bawakhipha babefuna 4 sithi 18,000 ngitshela ndegqoka kanye ebuye ibheke ngesonto elizayo noma ngonyaka ozayo manje ufuna ukubebela ukuthi omuhle kangaka sazungeza isigqoko sakhe salisayibuka imali nganyasha imali engazi akulezo wathi imali ngathi ungwebele sabagqoka eTempe station sa 150 akhonzwe yithi akabona ngathi ungwebele ukhuluma nobani sana 1050 mekhale ndeni mina ngalizrandi akhonzwe yithina ke akakwazi usithinte kabi sisakhonza unyazi lwezulu uma Vuso uthi kwasuka udokotela wasebefona labo dokotela bathi no lo nkosikazi usekufeni bafuna udokotela wasevenda wathi udokotela wasevenda no xhumana imishini basathi iqhumile imishini yasehlula wehla venda ephuthuma lapha eTapothemba uma ifika khona bathi no uthi wamkhombisa umfana uyabona Mr Mavuso njengoba njena ngeke aphile abaphila abantu abanjena lo nkosikazi wakho nje lungisa umngcwabo uthi ngangilala epark ngemoto ngivuke ekseni ngihambe ngilinda umkami ngilinda umphambi ukuthi uhambe emhlabeni uthi ngathi mase ngisuka uthi ngase ngibuya uthi ngambone ngathi uyaphefumula base ngase ngisondela uthi base uthi wase bamkhipha imishini wathi myeni wami unyazi uNkulunkulu amen uthi ngathi ngisajabula usho ngani wasiyathula bamkhuma imishini wathula futhi ngathi awu kanti bevalelisa
thina siyamthanda lona thanda lona onokusindisa thina siyamthanda lona onokusindisa uthi wasethula ngathi hawu umngamo usehambile uthi wasethula uthi wasebuye phaphama uthi ngasondela wathi uyazi myeni wami njengamanje uthi njengoba kade ngibona unyazi lwezulu lwehamba namakhosana abephethe emishanelo unyazi liphethe indwebe lushesha luvuleka umjimbo omhlophe uthi lushesha luza ngapha kimi uthi laselithethe uthi bekunamanzi lapha phansi uthi lamanzi befase brown uthi manyathela laba ifuna ukukhupha ibhluwe lakhe wathi bafana lamanzi nathi ibhluwe ami ngizoba sekingeni nabafana tshela lamanzi kanti ushayela amanzi lapha uwashela nkosikazi Makheso siphele eSeptember uthi baba wasewashanela amanzi uthabuye ngamandla lamanzi uthawashanela amanzi athi bafana nani athi ibhluwe lama khupha athi nisenkingeni nina uthi eshaya indwebe uthi bawaphusha labafana lamanzi bawaphushe abuye ngamandla athi bekenje athi ibhluwe lama nisenkingeni nina uthe udokotela unkosi unamandla sevale yonke inhliziyo yamaphaphu kunamandla lamanzi uNkulunkulu uyawashanela emhlabeni wasela phakathi esibhedlela eSeptember waphaphama uMakheso ukhona amen uthi mase efika udokotela akhe isikhathi esakhule bemahamba uthi udokotela hawo Mr Mavuso mfowethu Nxese uNkulunkulu akukhumbule mfowethu hey manje kaphila unkosikazi wakho wathi hayi uyaphila wathi awukwazi ukusho uphila kanjani akaphili umuntu ophethe lesifo wathi ukhona wathi no awuzumlande ngimbone uthi ngabuya naye wathi nali leli patient lemlingo sebefuna uwephuka ubukhosi salise nyokeni Chiyano ongekho khona thi sasingekho uNkulunkulu sithi sivimba sasikhona enyokeni kusihlala ingonyama wawungekho bakhangela amankengane sasiphakathi ngasho ngesonto ngesabatha etendeni ngathi sebefuna wephuka bafuna wephuka ubukhosi bakho wamama bodwe wakupheka kwamama bodwe babe bavula amakhethini ngame lolo vesi sebefuna ukwephuca ubukhosi bakho baphakathi asiphaphameli uthi umfowethu lapho uJiyani akwesiyeke manje laba besebesimeyilile siyabonga yonke leminyaka u10 years siyabonga akwekhulume nje njengabantu abafuna ukukhonza unyazi amen Uthina ufuna ukukhonza unyazi akuyathina ke manje imizwa siveza imizwa yethu ukuthi cha siyela nomfundi thina ukukhonzwa yithina awungibe kumavuso nje masengihlala pha uNkulunkulu usuka elokhuzeni ophongolo ubheke kwandeni uthi uma sebasaphongolo wasephumula isilwane uthi ngase nguya kuye ngizocela baba ngicela baba umsebenzi uthi uJehova uthi wangibuza wathi umsebenzi onjani wena futhi ofunayo uthi baba lo msebenzi engiwenzayo Nkosi awunayo imali futhi awuna position ukuthi uyakhushula manje ngicela baba ngoba akho promotion kulo msebenzi wayesethi manje ufuna muphi umsebenzi wathi baba ngicela umsebenzi ukuyosebenza lapho Nkosi engizothola khona izikhundla ngikhushulwe wayesethi mawufuna ukushiya emaphoyiseni wathi baba uhola amalini wayisho uthi wayisho wathi uyenzani imali wachaza uthi wasethi hayi ncane uThixo wethu wathi hayi ncane kodwa phela manje elalela ungashiyi ngoba mina ngifuna ukuzokukhuphula ngifuna ukuthi uphathe
ungashiyi lapha kulamaphoyisa sebenza khona hambe uyofunda mawubuthi ngifuna mina uzokhushulwa yimi akushongo ngebedla kwashunyazi amen wathi uzokhushulwa yimi uthi ngahamba ngafika lapha ngasebenza yaphuma ipost uthi ngase ngigcwalisa anginawo ama-qualification alomsebenzi ofana ngingene kona anginayo uthi wasekhona umfethu omunye wathi mavuso ugcwalisa udayibhethe qualification njalo anginawo mntaka baba wathi hayi gcwalisa uthi la kule khona ibhalisa la kunala kufanele khona umphathi wakho uthi ngadosa ngase ngiyakumphatha wathi umphathi hayi mavuso usuganga wena yeka phansi ngeke mina ngisayinele utho ngisayina ini ngoba le degree awunayo wena alomsebenzi yeka phansi uthi ngayifaka ngase ngiyabizwa uthi bangibuza imibuzo emibili kwashwe mina ngikwazi ukuyiphendula ngoba ngingena emsebenzini mina anginayo into i-degree yalento uthi ngase ngiphuma ngihamba uthi kwangena ucingo wathi usupromotiwe mavuso usuphethe istate samaphoyisa kusho uNkulunkulu esokuphi ephongolo ngayidida esitimeleni niphambanise nithi wakusekwandeni wayibheke kwandeni esaphumula ophongolo wathi ngoba mina ngifuna ukukhupha namhlanje uphethe uma-oxa ulokhu uzalo uma-oxa umavuso uphethe yena akanayo degree kodwa uphethe wathi uNkulunkulu mina ngifuna ukukhuphula mina thina siyamthanda lona simthanda ngobunokusindisa thina siyamthanda lona simthanda ngobunokusindisa sesonke mama hlubuka nje indaba yakho futhi nathi asingene phela ngisho lutho ngena kwethu ungayiphumela nje unyazini bawunesho senebe sikhonza uNkulunkulu unyazi lwezulu okuyena uNkulunkulu osiphilisayo yilo uNkulunkulu ophilisa thina owunyazi inkantolo ngezisikhethela ushembe ayikwazi ukuthi zona zingasikhethela ushembe kodwa siyacela sebekhuluma bafowethu into eshupha kule bandla jiyane abantu bajaha amanoni ngeke uyidle inyama yabona bajaha amanoni ngeke ufike inyama izoba la amanoni oqala kudliwa inyama usunenkingi wona ubegijima nje bashone kasema thina sesemtshebheni bakhuphuka ebuhleni uyababona se awusubuye ebuhleni ujaha amanoni akayidli inyama yekela amanoni idla inyama baphuthuma abantu kakhulu kujaha amanoni yeka amanoni udla inyama sikhonza unya asihlale phansi sikhonza uNkulunkulu leli ijuba nesesontweni liyeka phansi ngeke ukusize labona wathi efiza waye azokuma la ngeke uyidla inyama phela nani bobaba bethu bagcotshwa sengiyehla abagcotshwa kunento abayikhulumayo abantu bebekhuluma abagcotshwa bathi kusasa lesonto abagcotshwa balesonto inhlansuthi bathi abagcotshwa baleli bandla ngamakhosazana ikale lengane mayisuka umvubu mhlawumbe uyakhuphuka basebeqala bayabanga bafuna isikhundla ukuthi buhlale lapha hamba umkhokheli lengane ehleli lapha yatshelwa kwathiwa yona ibani yomgcotshwa kodwa kanjani ukhagunda ikhanda kanjani uzoba kanjani ngempela uzosiphatha kanjani ukhagunda ikhanda njoba ushefa nje ushaya indlela le ndlela la uchama bani ubalo mchama na indlela ishona phansi yaziyathi wazwa trima wathi ubalo soba sihlikize lesinjena nje bona ukuthi siyahlala ekhaya ubalo mchamayo hawu ntombi asekuphakameni
nazi lezo ufola lapha endlini zakho uzoqoka kusasa uchama bani ngoba lezi zinto zasekuphakameni zikufuna nanwele zakho zokudala waqala wafaka leso futhi nizalingene nenzipho esontweni nina lo muzi esya kuwo akungeni sono khona bwana sono sinye khabo shala ingcwele zodwa wemshumayeli wakusasa akusethi umshumayeli nalesibhiko sifake uzophatha thini nelisheto ligqokile utsheliwe phela utshela umshumayeli wathi umshumayeli wakusasa lo uzolo akafuna liyandawo utsheliwe niyabalimaza abashumayeli abantwana uzofuna ukuphatha athi umshumayeli wathi ndawo umshumayeli wakusasa nasibhiki nale ndlela sekhanda uphathe ibandla likashembe akwazi manje uhlinze esibayeni ngesabatha bethi kunazo umfishana ngathi uduthi inyama esibayeni uyisabe ngingete ehluphayo abantu abasatshela behlupha abantu abafuna ukutshela wamtshela uyakuzonda hayi thina uyathatha noma uthathi asinankinga uzondile awuzondile asinandaba sishilo kodwa qiselani wemaqhawe ingesatshiswa namagwa ayakwesaba uphameni athi ha uyaphela lonke nogazi wami kwelizayo ngo2014 ngayikhuluma nje eJudiya mhlawumbe ngayikhuluma nale ekhaya efaka izinyo legolide ngithetha njalo kuye khumula lento masihlangana ngendlela aphume ngenye indlela nje nangu nangu wena ufika umhla kuphela wahamba sehle Kenani kwakuJanuary 2014 sehle Kenani saya khona komalume uma sifika komalume singena wangibiza uma wakhe siphiwe silikhiphile izinto kumkhombeni hawo malumekazi balikhiphile ajayile ikhishini akasenalo nje ajayile lo ayikhululekani ikhishini yabanjwe inkonzo kwasa sambeka endlini yakhe yokugcina kwaphela inyanga wabuya kumzawa wami omunye uthi wambone ekhulekiwe ngamaketanga ehlanganiswe nomuthi kuphuma izwi kuphela wamkhwela wamemeza osonde wathi waba njena manje namntaka baba wathi hayi ngane yakwethu ngimisela into eyodwa ngimisela izwi legolide ubantu kumisi uthi unyaza lifaka kwelizayo ngifanele legolide hambana enkosini ningicela inkosi ngisize kuthiwa ngiyonyazini ebuhleni lungikhipha izinyo abangena pharmacy lakagolide uthi umzawa wami ngambuza ngathi ngikhishwe izinyo kuwena wabela ngasekuthi no likhishwe kabi sengilungela indlela lo muzi
Esiyakuwo akungeni sono khona Sabe simbusi nanga ngihamba naye Shumayile ngamguqisa nezobufakazi abantu abasasaba ukuthi unyazi lo Thixo akamashozi ugazi lo okamalungu wakubuka lo mfana wahamba esifayizweni egolide umfowabo lo sasemnembuzi everanda phambi kaNkulunkulu unyazi wayikhona yayathulini nokanhliziyo yabuka phezulu la simbika imbuzi lapha washaya icathulo lapha phansi lapha esiteshini wabonga sinaka semntethu kumbika wayithulela nje wasebuza uvela vukula kuJehova wathi yini wathi wayechemba encane nawo sothethe sizosithethela icala umuntu esizomlungisela Nkosi thithi sisise nawethu nakuboshwa thina ngaphinda futhi baba sasiguqe nayo lensizwa 2014 July umfowabo lengikhuluma ngayo ngase ngibeka ngaphela Nkosi insizwa Nkosi yako malume ihamba ifazwele egolide Nkosi ifikelele noNkulunkulu esiphambi kwakhe kwelizayo wayivimba wathi abangena fama yathi unenhlanhla amazwi kaJehova wathi unenhlanhla unenhlanhla ngoba yena ukwazile ukubuya angazi abanye kuyoba njani wathi Nkosi imbusise wathi khipha kathatha ibusiso wathi Nkosi imbusise ngithe Nkosi imbusise Inkosi imbusise wathetha manje sathatha isibusiso wathi unenhlanhla angibazi abanye kuyoba njani busho unyazi cha ungwebedla akawazi ngisho bona ungwebedla la zile zambhala ngabhombela zambhala zathi akulona ngiyafika ngisho kaseme lo siphuma nje siye eKhenani ngiyalungela kasebe ofika ese ngiyalunga ngathi asikhathali besama nonyazi yini abasingakhathali sama noNkulunkulu vela sifaka umoya asiphapha umoya ukukhala kase sikuzwe eKhenani usubheka usuhamba uhlangana noma ngabona uzindela ngizobela ngibhekele ngikhathele yebo sakufika usebuyisa ukukhathala kade sibambele kona wabona into lapha eHomisi insizwa sengihlala phansi sizohamba ngebhayika emlapha enkantolo endala sasibukwe yaseHomisi lapha aphumula khona wayehlala lapha ngomgwaqo yaqhamuka le bhayika ekuseni yayisima yasimbona wagithi umhlozo wakuye lo baba ngathi lo baba unenhlanhla kakhona wasiya kuyena wathi hayi ngana kwethu ethi speed khona uNkulunkulu awushela ngaphethe la eceleni nje yasithi hayi ngithethelele baba wami bantu abanenhlanhla bathi ubamhlophe babona uNkulunkulu yathi ngithethelele baba wami ngiyaxolisa baba hayi wathi hayi speed uhambe nje kancane ngoba bathi hayi ngizohamba ngindlela yuzo lakithi le ngizohamba ngindlela noma ngafika lesi la baba ethola kunethi zinkwa inkinga ngiyasaba lezi zinto ezizomthinta ngizomgeza ngani ngathi shembe nangumuntu enenhlanhla bo walishoza uthi baba dlula wathi hayi ngiyasaba ngeke ngidlule ngingawuhleli ngezathu manje sikhuphukela kuyena hayi bafowethu nayinhlanhla ibona abantu abanye bethu bemhlophe thina sibone sihleli nabo simfaka emajele uNkulunkulu asikhumbule akhumbule nobaba bethu bangakhishwa ngathi uJehova sikhumbuze ungathi bawethu sisajabule kanjena Jiyani sijabule ukuthi nayi ngonyama sinayo nayi ngonyama sengifuna ukugweba sefuna ngiyangabona izithombe ngabalo mfana lono oqaliswa uthingo lo wakalukuzana ngathi lo mfana sesilweni futhi ofuna lo mfana silweni manje ehleli nesilo wathi ngiyasaba ukuza amagama abantu abekhona ihlobo zakho asikho Ngoba ngasasebenza lapha eClearwood eMshumayeli ihamba licebe khulu lensizwa yakamathonzi ngiyayisho phela ngoba yasho lokho yangiyasho
uqina ngingakubiza insizwa yakaZulu Zungu labantu bakubiza emotweni ithi ngabe ngisathi bakubiza laba bantu labo babala mangifika ethi siwini ucebe khulu khona amafoto kalokhu uwinikayo khona wona amafoto mayisethe izungu bafethu unhlanhla ngabo nasale ebuhleni hawu kuthi uqina lithi mina sasale ebuhleni kanjani bhuti athi hayi bafethu come on bafethu nayi inkosi aveze ucebe khulu la aveze ucebe khulu aveze ubaba wabo lo usehambile bese mina kahle lalela we amathonsi uThixo luseParliament lukhuluma eParliament uThixo uma khuluma ngamadokodo lawa amaphepha lawa athinta ucingo likababa angena ngaphakathi amaphepha waphuma umkhulu osenhlangakazi wathi lamadokodo fathi ukuzama ukuhlehla ngoba asegamene kakhulu lo ngcola kungena ngaphakathi emzini kapha waphuma uJehova ngaphakathi wathi umkhulu uyathuka yini uzobadokoda lapha engani masakuphatha usibanibani lo muzi uzoka kwamadokodo onke ashone phansi ezansi wathi lapha ehlengibilo ngoba kune traffic zothabona lapha imoto egobhela zize kusibanibani amen eshunyazi lwezulu ungathuki mkhulu lo muzi ukwamadokodo onke masakuphatha usibanibani bawabeze kusibanibani ngeke sihambe ngenhla ehlengibilo ngoba kune traffic bephuthuma ukuzobona usibanibani ngithi mina bahle njengoba uthi ngisho njalo ke weqina manje selishinthe dasiphume ebuhleni manje sifona ngephupho lana siphume ebuhleni manje ngathi bafowethu please ngaphefumulisa la gcina ngci ngosuxabana ethe uzungu banenkani ngathi hayi ambani bafowethu ngiyekani phansi babe ngisanganela nje asikhonze unyazi bobaba bami ngaza wethu enikhulayo uThixo unyazi lwezulu usebuhleni akekho umuntu amen nasekufeni sibonana naye njengoba ugazi wahlangana naye kwelizayo ehlalo bani nonyazi lwezulu ayibonge inkosi kodwa yena uNkulunkulu ngasinto eyodwa siye kwinzondo sithandane bafowethu bafowethu inzondo bafowethu inzondo nayi idlala yobili nabantu bengangenelani hawu mfowethu awusangeni ngempela kwakhe uzothi uyigayi inhliziyo yimbi mina inhliziyo yami ayishintshe ushintsha nini kahleni bafowethu asikholweni ngaliza kwethu inhliziyo elikhulu siyibeke phansi ayisali inhliziyo yimbi ekholweni ngoba sahamba sakuwe sisakuwe sizokhuluma siqede kuqhamuke laba bantu abathi bakwazi kangcono manje asiphathi inkonzo efuna unyaka yokuthandana thina besithandana kakhulu kunakuqala ngoba nasibona uNkulunkulu uthini osiyala imihla namalanga kodwa yithi futhi esibanike ngokuthi asithandane bafowethu bafuna sithandane yazi umuntu uyambona nje uthi uza uthi hayi ke lo isilwane sikaMhlola singifundike lesi siza hayi singifundike lesilwane usibona sipretend ngifika ngathi ngisiyaba wahlala ngegoli uthi ubheka lathi ayisilo akungidini awenze lutho nje njalo akho lutho loncane olenze akafuni nje kodwa usekholweni manje uhlangathezwa yimina kwelizayo uzoza kimi nangiphela ukhiya athi bangawuthi uzindela manje ongena July uzoza kimi